Nagabintagi kubor ba man kasngi, pet bat subscribe ya u anaro kinigilonggi kubor ba man kasngi. Kajingi kan at kabami ha kapor ba pelong ya ka public hearing jang project Sri Cement Ltd ha East Jainti Hills District kalanang jur haduk lasya thang gawi ka kali hamupat. Kani gajingjia kelawan hadin gajingya persya ka bajur jang kidang syongshnong berkiseng balang kiba persya ikati ka project. Ipat ba kiba persya kila keno ba gajing penun kambor jang ka sorkaling ba gajingya da ka bajur da ki pulit berkiwe kila jingya da kala penmi ya gajingya kenan. Karkum gajing itu jongki, adan ru gajing pakhang nanti gajing syak penjulor ki kali ba gajing syak pensang, jongkat tu kat nengut aswa ba hakapor ba pelong ya ke hearing. Hagawi pat kaliang ki board district kidang pelong ya gajing toket ban la mano badan kti, ha gajing thang ya ketika kali ba kiwe ki kam pentri. Haduk menta ompat dan kenu gajing pendapat ba ka ba pensisha ba mano balik ya ketika kam. Kumta ka benta jong gajing kit kli kadang de hang ka ba ha ba po gajing toket jong ki board kaan. Yare. Dari transformer na. Kita yare. Dari transformer na. Ingali mo pat mo. Long long ya ni teh. Ya kayak milai lah try mo. Ile lah. Tak kering lah, sekarang dah. Kita yare. Dari transformer na. Ingali mo pat mo. Long long ya ni teh. Ya kayak milai lah try mo. Ile lah. Tak kering lah, sekarang dah. Ingali mo pat mo. Long long ya ni teh. Ya kayak milai lah try mo. Ile lah. Tak kering lah, sekarang dah.